clear tu te chi pai ve kulai hei tu na hian Dr. Francis LR Puyatlau kan ko kom hun kan mangdona tu na hian New Education Policy 2020 Chungchanga kan kom dona ani hi education subject a doctorate degree nei ania ani na po ala reilu tuglova amma sain Francis self introduction te han nei photta la khoi muna nge in chena ai unau hinule party te kha atlang pui mi han sil photta che biate kapian na pun chu biate ania te Chanphai district Chungchanga district to kanu le kapa te kapa hi malsom thanga ania kanu hi silan hun le ni ania kan unau hi mipa pathum le be che pakhat kania kan vain pali son ke ma hi au pagar kania ani chu chuan hei doctorate degree kha tun hai mai khan inei ni khan an ria khoi university atangin nge Mizoram University atangin education department atangin tro education department atangin ya ani chu ne Francis ate unau hi lekha thiam thei tak tak mai ania ama poi lekha thiam thei tak mai ania PhD degree anei na po hi alarei lo wa ama po no pangte in tiang hian doctorate degree ani ama mai ni loin han soi kai ta shramila anau lalfak zwala po sang hi so pathum khan matrika Mizoram pumpuya pakhatna ani so dian khopa lekha thiam thei ania chung mai ni lo wa unau dang te po lekha thiam thei tak tak ania Dr. Francis hi asiama an mani ta mai ni rovin midang te pon an ron order thin ani atianga put tho ngai na mi ani ya kan chuang tak zet ani chuan azanira kan in kom na tur Chungchanga athupui kan lu main ei doctorate degree hi ineina ala rei chi alo bok nen kami Chungchang kha reilo te han soi dun taila a thange tero hei hi a doctoral thesis ani ya chuan athupui hi kan chiarange perceptions of undergraduate students in Mizoram relating to the impact of their participation in social activities tenia asei khop maya hey peking zang nge ni zathum vel ani mai the bibliography le ti vel jong le kha acha duang ren khop men Khovel in a degree a pek sam thei ber education lama chuan degree a pek sam thei ber tuna hian Dr. Francis hian ania aro puin kan lom pui tak zet ani chuan he doctoral thesis I bei lai hian tu nge I guide min sil the ka guide thi khuta kan department ami Professor BB Misra ani hi tun nikum January khan a pensiona tu chon state a Orissa ve me to le chumo kan chuak ro lang te chumo kan zo ro lang ve la ni ani chu kan zo lol ani po ka pension ve ha lo no ai chu chuan he I thesis a hian inge không ai in major finding kha tối tế in trong cầm tối tế in mi han sil fiel la kan vadu ve a topic kan china han ron chiat chuak to an mizo tonga a tối theyang peran soi dong chon ti tuna undergraduate students kan ti BA te BSc hemi college kal lai ho hi college students ho hian kang ho ina
mizo thalai te poniang chu ko san le khotlang activity sa anin manin intinge ngonga nei ti kha kan zir ber chu ni ta chu ta chonin thil pathum kha kan zir ni academic an zir na pa nga ya ngonga nei em ti te social development lama enge ngong ti te moral development lama enge ngong ti te khami pathuma khan kan zir ta ati chuan zirlai zariat college strong ami khagan la khoma sampul tan chung ho te chu ti khan questionnaire kan pe kan sim ma kan siam chopa kha kan sim ta kha kha kan man ro man ber chu anita ti chuan chu ta chuan thil zo no sang kan zo chu ta kan finding ti mela kan mu chu lian ber a chuanin hemi social activities a zirlai te mo thalai te abik takin zirlai te ning chu le khazir to lo te kha chu thul dang lo ni ta se zirlai te college student ho te among daning tingen ma ni nan mu ya kha chon thil pathum ni sina ka so academic te social le moral development a khan a chezong a hong nei ang khan kan hu chuak lo tilamo a thazong in a hong ang vek khan an ti ni chu hei ma se nol pui na te kan va ngai tu me ya chon mizo thalai te social activities a kan in mang tam lu tu te hi zirna ko nga po kan hu fol pha ti me la nam dang te ngai to in mo vai ho te kha ma se tu na kan finding sai chon khami kha aron nol zong khan kan hu chuak te lau ti na ni chu mo academic kha angong a chezong in angong pha lo as chu ti ro chon social lama te moral lama te khan thazong in hong ani in mang ai chon in mang lo kha chu pui tin na ko nga te pon ni chu mo khati zong khan thazong chon kan hu chuak ti mem ani chu alo mom le mai hei a these si ni zana po kan bi thuak ka chang renga han chir chuar na man choni ho lova major finding kha ke po kan chiara mu chu kha tha khop pin ka ria mizo society a chuan hanbel ta hlekila lo thei lo in thalai kan ni chuan society a kan in man nga ya mithilu mente nga ya chuan KGP a te in man nga ya khatiang kan in mang lo ni chuan ke ma mi dang lam deu kha kan ni mai do ni chu te in man ngai reng chung chuan le khajir ngai bok sia chu ta tu nei thil mu chu chu apoi mo khop mai ti chuan mizo thalai te social activities way me te KGP te in man ang atu lo ve tia kan lo soi thin kha khan zirna ko nga le thil tam taka effect chi ani lem lo ani ti Dr. Francis hian amu chuak ani chu kan nam ta na boi mo hle ani hei hi abuangin publish nge se mi pui chiar thein ron publish la kan du khop mai chu asan chu he K3P te way me te roi tu te pon mi tam takin thalai te an fuina ko ran le khotlang in mang su ni in voi tam tak an fui chine ni that taka lekha in zero don ani chuan sang tak ni na sang tak din mun sang tak in ding in din du chuan in mang lo mai ro active takin mang lo mai ro ti hi kanin zil dan ani amaro chu kanin zil dan chu adi claim lo ani ti kha aron hu chuak tat mai ni kan mizo society ta na poi mo tak ani ole alo mame tuna chon education policy lama kan thu pui bera lu tai la a thangi education policy hi poi mo khop maya ei tuna kan kom na tur ber kan han soi tur bera chuan new education policy 2020 khania amaro chu ta han lu mal not ai chuan angai clear tu te ta na angai nom jok na hey kumsa chu somli pasri khan India khan British sarkar atang independence amwa chuan sang khat zakwa somriat paruka dai khan new education policy kha aron piang ania ti chuan sa zakwa somli pasari atanga sang kha zakwa somriat paru inkara khan eng education policy nge kan lo man reng ti kha khongain atoi theng dewin min han shil photla wa thabe India
independence nu le khami independence lai khan zirna ko ngai an India kha ange ni a nu fual ti meila tin chu ba ka chon kan zirtir dana hebi medium of instruction ti poka du thu sam lo le mai khan te thina science le hebi thiam na big lampang technology lampang kha inzirtir na kha a che em me ni te ti chuan university te poka kang lai khan in India ra ma he som pasari vel chau kha ma independence nu wa khan in education commission university education commission and te chu sa ka zakwa somli pariat le sa ka zakwa somli pakwa a khanin din na ni ta chu ni na tu ber chu India ra ma education choi sa na khani chu bo kong sang khan recommendation te chu ro che ma chu soi vek lo tai la rei don lu tu ka ti chuan chu min huwa chuan in secondary education commission ti kha kum sa ka zakwa som nga pahni le sa ka zakwa som nga pathum a khan aron le ta chu Dr. Mudaliara chairman na hnuai khan ama university education commission ma sa zo kha Dr. country la Radhakrishnan na kamo Dr. S Radhakrishnan kami chairman na hnuai khan le ti chona pahni na hi Dr. Mudaliara ni aminga po Mudaliar commission te pon thre ni thawa ti chuan hunan kal le zela kumsa ka zakwa somrup pali le sa ka zakwa somrup paruk chung khan kothari commission ganti education commission hi nei chole ron tin chole kha ani ta chumi chu India rama independence nuwa education ti ma so na malak na lian tak te chu ni ta te chuan national policy on education NPEB ka hi sangka zakwa somrup pariat khan anlo nei to alo to tho dura 1986 ma hian mo sangka zakwa somrup le pariat khan chu enge kothari commission ina aron shin chua lewani chu mo sa khan ni recommendation zong ta ka chu soido tai la chu hun tam dong le to ka khan tu tok le tapotila paka independence nuwa India rama education malak na hlom dian sang chho te chu ani chuan education policy national education policy 1986 hi alar ta em mai ni hemi chungchang hi enge ni chi relem lu tan pon nau pang zilai bu zong a hian ziak veka introduction chiar tu apiang in an riani ani maya kha mi puina kan riat thiam thei turin all sam dewin eng ho hi nge kha policy na aron siam tu na kan laman mek ang chi ho kha eng hi nge lar deu min han shil lok te che ole so sa ka zakwa somru par ria ta ka tian ni china ha ka soi to kami nuwa khanin sa ka zakwa somriat paruka NPE kha umle ta ni national education policy mo chu voina po ni china soi ha kan riat lar be mani ta chumi chu he ta kothari commission ina aron thin chuat zel amami nen po khana ni dewa bang khanin akal phung te po he lai kothari commission ina recommendation asian len khan ami zui de khan aron chho ta chu ta chon kothari commission ina 10+2+3 patan tita school education kaldan school education recommendation patan aron siam 10+2+3 voini thlenga kan lamana hemi pol khata tanga pol som thleng khat som mani ta ati chuan chumi pia lama chumi ba ka chuan +2 kan ti nei ta 11 le +12 alone le ta chumi zo chuan 3 ya kha college kum thun chunga college mo 10+2+3 kha NPE 1986 an ro deng lo chuni thoma se he ta amma kothari commission sa ka zapo samrut pali ina recommendation aron siam khami bozui chhozel na kha heta hena ron tel chhozel tina khani ta ti chuanin chu pakhata na lo ta se 3 language formula dia hi alar le boka language pathum formula le men yang chu bizo tonga ol sam dewa an soi don chuan tong chi thum mo zirti na chuta chuanin pathuman then ta pakhat na hi first language hi atong pakhat na hi
home language mother tongue anti hemi kan pian pui tong hi man turani anti tani ta chuanin chu pakhat na lo dita se apani na chuanin hindi tong hemi vai tong kan ti tlang pui hindi man tong man na state a hianin a second language tan khan English amo major Indian language modern Indian language kan ti MIL kan ti thino kamo kha khoi mo jok kha tel tura dia tin hindi tong man lo na huna chuan hindi emo English emo ani tura ni hentiani ti chuan chu pani na lo ta pathum na chuan eng lo hindi tong man na huna emo hindi tong man lo na huna po English kha modern language ne khang tel turan da chon three language formula ti chu bi ina aron ken chho le zel chu ni ta chu ta chuan in apoi mo ma chon compulsory chon English mo Hindi mo ka chu khoya po India ram chu ma chon zirna ka chu da tel ngei tu ti na ni chu mo chuan abak lar le deuh hi chu hemi teacher education Chungchang bi ka te yani District Institute of Education and Training and dai te hi hemi 1986 ina din tura aron ti chho anita chu pre service le in service course akha elementary school teacher hotan mo training an nei china kha dai ta khang te khang ni ati chuan hemi NPE 1986 a hi kumsa ka zakua somkua pahni khan program of action and there a revise ta chu NPE 1992 revise ni chu revise edition kha aram le boka tem han siang dang khan mo chu NPE 1986 bi kat langsar zual de ni ban shet te chu ni ane tunai sen kha ahma chuan Mizoram kha class 11 le class 12 pandi bo PU ang khana kala college an kalveka chuan kum alari vak loin ka ria 95 96 ti chovela khan plus 2 kha aron piang de deu chawa ti chuan khang te po khan new NEP 1986 ina recommend nani mo zia ma de khan kothari commission ina a recommend so kha ani de to ta NPE velon mai ma se chu kami kha aron chom chhozel tina ani chu mo ani chu dia ni chuan 10 plus 2 kha recommend nuwa Mizoram in alati lo tinglo ani mo re fe ani mai the plus 2 kha chu concept phade tlapi ka e ola re lo kha a minga khamo plus 2 kha kan ti mai zela theta 10 plus 2 a plus 2 la hi ni chu mo atle ma ku mu padeu chu PU zir man kha ni wala ni PU ma khan IA ti te khan hi ti vel kha ani kalai khan kan cheng reilu tu wanga chuan tuna NEP 2020 kha alo chuak ta hei hi apoi mo ema Dr. Francis hi nisina kan soi tong khan education department education subject a doctorate degree nei ania ani ho hi rebertur akan ngai ania Mizoram chuan hemi Chungchang hi uluk de win kan hanin zot anga arin kom manga chung kotin mi maltin ngong ania lekha kan zir to lowang poti la kan tu le kan fa te kha hemi he policy na ahong tur le ati buai tur te le athalam le athalolam athelam zong hong alo ne ni pon athalom zong hong alo ni ani pon chung kotin ahong to na wangin apoi mo eme ma chu wangin to na hian kan kom don ani chon NEP 2020 hi nikum mai aron suak ani ya chon a structure thar anti kha aron dang ta hlok maya kha an soi phot ta che chu mi ma chon enge engte ron indin choti na to te apoi lo also chu nga a to bul kum June sang hi som pasari a ti de to khane ti me na sang hi som pasari June a khanin doctor Kasturi Rangan a chairman na nuaya khan India sarkar in hemi policy din tur
ngai tu committee a khan chu kha din ta chu chon mi tam tak mun sang state sang te mi thiam tam tak te an ron khom le is na chi sang an nei nu khan a draft kha sang hi le pakua me tha kha sang ni le som pakua me tha khan an submit ta ne chu MHRD Ministry of Human Resource and Development kan ti mo tu na chon Ministry of Education ti ni to ta sang hi som hi tong an kan thak an kai to ni chu mi nuaya chuan he NEP 2020 draft hi an siam ta ti na ni chu mo chu kum za bi som hi pakhat na India rama education policy kan nei masak ber ani boka ti chuan hemi policy hi NEP sang hi som hi hi bunglia hlomlia an thenta chu chuan ahma saber hi a hlom khatna hi school education an tia chuanin a pahni na hlom hi na hi higher education ti chuanin a hlom thum na hi enge key areas of focus an ti me hi enge ngai poimo dang ani ang chu khami higher le primary ni lo thil dang ngai poimo dang enga no zir na dang ani ang chu atiang vela tang khan an ta chu a hlom li na to bera hianin engting nge he policy hi kan ti hlo tin theyang make it happen ti kha abung li na ani le ta mo a kha hlom li lian tak taka an them ta ani chu school education le higher education te le thil ngai poimo dang le engting nge kan them ti rang engtianga malak tu nge ti kha hlom sang khan palia an them ta ti chuan kain ro china han patran emi structure thar ti kha kha I china 10 plus 2 plus 3 kan soi khami ne la in anglo dang lam hlok ang khan yam chu school education bi ka school education kan ti chon he ta pol khata tanga pol som pani thleng kan soi kha ni china 10 plus 2 kan ti ne la in anglo khan tharan ron siam ta chu 5 plus 3 plus 3 plus 4 ani ve ta thung ani 5 3 3 4 kan la bel lo wang renga kan soi suam nok nok thina riat chian tumila athage chuan chuta chuan 5 ti chin chuan enge kom le eta 5 plus 3 plus 3 plus 4 kan te heta a 5 hi chu I plus nga ti na kha ne kum nga po ni thei thong I ama kha chon in 10 plus 2 plus 3 anti khan heta an gan wadi te preschool ti ta kha an soi tel lem lo ta ko khata tanga pol som ka 10 kha na pon to ta tu na chon in I preschool kan ti te an gan wadi kan ti te kha I school pa nga ya nga kan lang ngai lo a kha kum thum chum kha 3 a kha na hom ta ni chon akum ni dang kha 85 tu tur dang akum ni dang kha chu pol khat le pol ni ka ti ta ti chu khan pol khat an ni ma kum thum le pol khat le pol ni kha panga anti 5 a chu ni ta ni chu mo chu I foundational stage ani ta Anganwadenia chuan preschool khatiam class 1 nursery ti things ro train khala chuan KG ti pon ti boin ker chuan class 1 class high school kan ti me kha ani le ta ani chu chuan plus 4 emoro ka soi suan ta ta kha imo plus 3 foundational stage ti ka chu ka soi so to a dot che plus 3 atang khan kan zot thale stage khat kat mai cha ti chuan 5 chu lo ni ta
5 dot chia plus 3 ti ho kha enge khami plus 3 ka chu pol thum poli pol nga ani ta chu preparatory stage anti vele thum ani primary ang primary preparatory chuan plus 3 le ta kha pol ru pol sali pol riat ani te le ta chu middle stage kha ni le ta chuan plus 4 ani vele plus 4 hi tuna high school pol ko le pol som le plus 2 11 le 12 kan te hi a hlomi nan lata palia mo chu pol ko pol som pakhal le som pahni akha a hloma da in secondary stage ta chu a plus 4 ti chon 5 plus 3 plus 3 plus 4 patran thar kha he NEP hian aron soita tinani chu school education bi ka mo ani chu ma kan lo ngai dan chuan 12 kha heta college lama chho turang khan kan ngai ani em chuang lo mo secondary pol som tenen khan an lom tlang ta zo tinani chu mo pol class 11 le class 12 kha kai kop ang ani ta ti nani mo deu berana kan ama kan ru kan lo thiet bel to lu tu ka wangin kha khania kha ro thiet ta nani chu alo mo me ti chuan student ten stream sang kha an lak pol nuai the ti de kha kan lo thiet ta na nia stream sang a chun science te maths te arts te khang te kha tin nge han soi lak pol nuai han ti kha chu ali kher lo mai the secondary stage bi kan ti khamon china pol ko pol som pakhale so pahni a khanin tu na kan subject lak thin ho pa ngai i arts te science le humanities ti piala ma hian emi physical education anti te craft arts lam pang ti vela kha music tel dona te potro ti kha no pang khan du chuan an la thi tinani chun na kin zela hei zirna pa ngai an kal chho lowani pon kha khami thiam na manga engmon en so na tur mo malam hun kal zel tur ta na thattu ka tina ani deu bering ka rezo ka kai ani chu ti alo ni chuan he policy hi rom ti lo thing ta se khata higher khami stage high school stage han tin mai la kan ria thiam danin khata khan zirtir tu ma ngai lo kha an bil chu ngai don ti nan mo khami engemo stream dang engemo han zirtir tu bi kha an la kha chuan mol ta ka gan lo ria dan chuan board exam abodon han tiang chi class 10 12 fa tu class 10 ale 12 fa board exam ma chun class 7 a po 3 ni a ma le zual pezon class ma na class 3 ma chon an ti to pa polia ma ke ni polia kan exam mani kha chuan kha khan ti to plea class 10 tu na class 10 class 12 fa ala ma kha kha inge bodon lo ne hi abodon ti tok te kha lo ta hemi hi bodon ti kha a in siak lem lo ni abodon lo wa amaro chu I tu na kan kalpui dan board exam pur hau tak lu tuk ang chi kha ron siam that tu na zok lam pang kha ani ta ti bo dei lam ni lo mo hau tak lo zong in en tina no pang te po khan eng subject nge board exam ta na an du ti te tiang khan thei na kha I flexibility kha om don tina ni chumo chuan I board exam kha mi board exam kha an hriat na tlang puyemo core values kha mi var hriat na tur ang chi test na tur deu chau ang deu khan aron in zia dana hi chun anita a ma khir khan lu tuka hi tuition ne na ri tuka la ngai tur ang chi lo zong khan enti anu tan ro zia dana pe chon school class te course thataka vakal ve pa ngai tan chon pass lo ngai na vak lo ang zong deu kran ro zia ni policy ai chon mo hu porom lo turang zong in aron siam ta ti nang deu chun acha don khop mai le ma thiam thei lo deu tan chuan class 10 exam te ya aku porom em mai maths te lo te la science te lo te la
ta khan maths thiam lo pon an thiam lo emo mark za pu khan exam khan ai ringot mai ni ta chuan nu le pa tan no pang tan mai ni lo win nu le pa tan po phurit ta thinga class 10 le class 12 fa student tam takan tang thup bang kha om to don lo ti na ni deu beranga tero ani chu a thakop mai chuan promotional examination kan tia kum top exam bi kha class tina tuna chuan oma tuna hian CCA a hian in fail tak kha om lo ama kha chuan om vek thina tuna CCA khana ron thia ta chuan he education policy hian kha ala thiat le zel don nge promotional examination kha class tina la om donin te chu om ka chiang gam che lo cheerful lo nge ka te lo mo ama ro chu khami kum to pap eng lo na turang kha chu om tura chong gam ngai be ani chu ole ati je he education policy hi la asiam tu te chuan an chiang to view nga ama ro chu midang ta ni ro chuan len zir fe ngai ani ya chuan higher education lama khan lu tai la bachelor's degree tu na chuan BA kan tia BA han ti mai hian a chiang lo wa commerce te min science ten lo la theya BA ti mai kha chuan akwam zim deu hleka bachelor's degree tin kan soyenga bachelor's degree hi tuna hian kum thum zir an nita tuna education policy tharra hian kumeng za zir nge aniang le te po hi aron siam dang lam plek kham ta chu ta chuanin kum thum chitni om dona ni chu kum thum tuna zir pa nga yang chi le kum li chung zir kham dona kum li chung zir bi ka khanin a kum li na kha mi research kan ti zir big na thil va zir big na anga tan khan a kum li na ka chu man tur angina umta PhD kok deu zong min tinami khami yan zo kum li zir chi thata ka zo ka chuan research po thata quality thata ru rang an yang chumo khami kha zo chuanin PhD kha azir chho thei don ani chu ani chuan BA khan BA thami lo mana BA honors le BA general kan tiang chi deu kha ti khan role u deu te chuan sa thiam mai anga ka tiang ni khan khai khin thei deu ni chu tro ha tak chi le chi lo de ka um don ani chuanin kan soi le lok du chu eta anron ti thar thadeu mai te ge pon thar lo ti chu ti khan akum thum chi mo kum li chi polo ni ta se first year te second year khami zo khan first year zo khan in tuna chuan engma certificate kha kan la nei lo ni tero tuna chuan in first year zo khan certificate nei thei don ta ni ti chuan enge mo wangin second year po lo chun zom thei to lo ta se BA kum khat chung certificate te kha BA kum khat pass certificate kha nei don ta ama atuna BA zo phot lo chuanin zirlai pakhat khan BA han beita azo thei si lawa a qualification chu also pani pass ani tho ang na zo don chuan class 12 certificate ba Chungchanga ta lo dro tu chuan BA kum khat certificate kha nei thei ta chuanin enge mo nuwa run zir zom le du poni se second year atang khan atan le thei don tina chumo up ti ra tang he ka first year atang tan thale lo khan chuan chu tiang de chuan second year a chuak ta po khan certificate nei thowa aron zom le du chuan third year aron zom le thei tina ni chu ani chu BA zir dan hi kan sarkar hian nge kan mi thiam ten kan ti zo don an soi sakwal na sa maya subject achang chuan subject pakhat lik mang ni thum lik a fail awangin kum khat te los anga ya a boi thak thine me mai chu tiang te bo chu kan thian te pon omani chuan a nuwa los nga khatinga los ngai do in next year an kal langa an khamian fail na kha an one exam le theng ti te oma ti khan 6 soi kwal na ni chuan tun education policy tharai chuan BA chuan 6 soi kwal lu tuk to lo tur angai la research pe na hian student te hian pang ni deu hian alanga tu na mi hi chu thapmel khop mai ka ti chuan ma ale a tha khop mai
ti chuan BA thami an tia tunin soyan khan a kumli zir ang chi ho kha chuan an tan khan MA zom kha a ol sam deuh bi kangin a all sam deuh big le big lo kha chu ka hre chuang lo ba chan chu BA ve khan ni don MA kha chu dang le ta dei ta ani chu ole chuan ti khan BA chin kan chlo ni ta se master's degree anti le taila MA han ti ringot khal a huam jim deuh hleka master's degree zir dan tu ra hian tu na hian kum nei chung zir an tia kalpung thar tur na hian engtin nge ni le kum nei tho le nim chu pa chu kan khami soima khan master degree ma khan in hemi university bi khaw kha multidisciplinary university anga da chho kha an tum deuh tla pui hetemi policy na arum ngai poimu chu ni ta entinan university kan ti ho po hi chi thum mang dewin aron then ta mo sta chon ahma sabera chon in hemi research ni china kan soizir abi ka wazir na thil wazir bing na le teaching line zir tir na pa ngai tu na kan kalpui apahnia ngai poimo zo po nei chuang lo apahnia angkhat reng mo ngai poimo dan in anga kalpui tu university chi kha umta chu research intensive university ti da kha khat chi khat mo university chi khat along ta te chon teaching intensive university ti le chu chuan zir top emi teaching bi ka wazir tir na kha ada poimo big ve thung ta amaro chu research hemi zirbing na kan ti kha a hlam chia chuang lovin ma se ngai poimo zo pa chu teaching pa ngai kha ani don ta ti nan ta a trula chuan research pon an ti thawang chuan chu apahni na lo ni ta se pathum na hianin autonomous degree granting college and the AC intimate autonomous degree granting college mo chu chuan in engeni an tumperan primary focus a chon undergraduate zirna akha an tumperan ta university pa ngai aya emi te deuh si mo ting ching e don kha chu ala shet big lo ta ani an tum a chuan undergraduate zirna big teaching line kami en akha hemi autonomous degree granting college ina antum chuni ta ne chu university chi thum mang deuh kha aron don ta tina ni chumo MA vel zo ta ka chuan ti chuan MA po hi ni china BA o MA kan te chiam view master degree mo com te ponom ta MSc i ni arts lampang an ni ma MA BA han ti le deuh me chuan chu po chu master degree po hi kum ni chung zir le kum khat chung zir kha ve don ta ni pakhat na kum ni chung zir chu akum ni na kha research ti na mang ve thungang ti kha ta ni chu mi kum ni chunga kal tur te chu heta BA a kum thum zero kha BA kum thum zero kha MA a kum nin zir ve ngai thum ti na ni chu research an ti ve don thau ta a chuan kum khat chung zero ka chu heta BA kum li chung research nen lo ti to ho khan MA chu kum khat chen kal ngai ve thu do a lo mel view ati mela BA a khan mo heta chon master degree a chon an lo semrual le thawang de chu ni chu ani chu ka he thoi mo zok zok ka po khamo MA a chuan BA lo zir tem de ho kha an zir tam tir ta hlek ka research kha anga koi mo le tina ni chumo hemi policy thar hian nimina vuak tuar lo kha voina chon an vore tho don tiang vel ani mo ani chu a thai a chiang khop mai ti chuan om zia chuan MA zo tur chuan BA changa MA zo tur chuan kumnga tho eng po ni se kumnga khamin a mang ral don ti na ani ta ber se dro tu na kan kal tan
nên ai ăn talo đều lek chu research kha ngay poi mo zirbing na abi thilwa zirbing na kha ngay poi mo heta dissertation te an zia anga thesis te tro chu chon heta PhD theng khana hong chota tina ni chu mo ne clear tu ten kan riat thiam theinan research hanti lai khan sai fi lo ila PhD hi research beina ber ania em tu na chon MPhil hi PhD no te deu hlek anita MPhil degree an nei khan MPhil thata kan zo to chon PhD kha all some to methodology ekim aina na wangin khatiang deu khatuna BA le MA don ti nania chon chu ti ni chon MPhil chu angai talo fo angve ani an discontinue do ne man top do ne MPhil hi top tu rang chon an ron zia ka mo discontinue ani chu rani chu a chan chu o tuna kan soyang vel tho kha di karin MPhil om kher kha ngai to lo deu in ka ria no BA ate research ante MA ate research anti le chon MPhil san paran zir le kher kha angai anti to lo wang ani karin karin dan le me mo tu na hian zirna tlong pa nga ya chuan BA kum thum MA kum nei MPhil kum nei ti chon PhD ani chota tu na MPhil angai to lo chuan PhD degree nei turin min heta nursery atanga PhD degree nei tur khan azir hun chung kha tlemin atoi ta lek don ti na cholo ni ta ni chu zirna kong tlemin atoi ta deu don ni chu chu thulom te po ani ma na chuan PhD alo ni ta PhD a hian kumeng zange zir tur ni ang tu education policy thara hian hi tak hi aron soi son pawak pok relawam maro chu tuna PhD zirna pa ngai chu kumga chung ani sim ta a period pa ngai a chu mo chu ta chuanin chu mi chung chuanin tirnan enga mo wang khan lo zo man ta lo ta se khami be PhD be tu a khan kumga ba ka khanin extension period kan te kum ni dam kha alas deal bel le thei ta chumi an pek chuan kum nga zo man lo pon kum ni dam kha ala nei le thei kum sari tina ni chumo chuanin chumi chu thu ran lo ni ta se kum nga chung kan ti thona chung khan I kum thuma po zo thei thowa kum li a po zo thei tho a mi singa zir khan mo a chak chuan nang ma khan kumeng sang ei zo ke mai kum li vel che ani ka ria ani zo kum thuma zo te hen an om ve no lem ni an tam fa tho an tam lo wang mi zo wa bi ke chon mo ani chon an ne then kha vai ho ki an zo frang te ko vai then kha chon CRF te an mu ngat phei chon an zo thadu mang lo wa an wa SRF zo hi chu an ni cho chi do ki khata khan fellowship lo om chon poisa ten donga kha khamien thak le lo wang khan zo thadu mang lo te kha anom thin ni khan kan ria adi kam tro chu chu ani ve me thei ve de lek GRF nang ma khan GRF khai mo kha mu chi lo ma se I fellowship pa ga chu khating kha chu om tho research ti lai khan mo MPhil tang ma se a poisa kha claim de lek ta ti GRF kha chu a poisa kha atam ta kami ni lo khan ko mi MZU big ina fellowship ani ve sim khan kan la sim ani chu tura zero na tuang pangaya education policy thar ani lo clear tu ta shet mai tan han claim kan bel tu chu PhD an zero na ko nga hian net an exam claim ati thadeu ho kha GRF anan wa chuan chuai ti thale zual kha SRF junior or GRF chu junior fellowship research fellowship ania chuan SRF chu senior research fellowship ania GRF ho khan PhD degree an han zir khan poisa thatini nan donga cheng sing thum velani mo sing thum ti velani SRF ha chuan asang le ani chuan GRF an han zira GRF an ya PhD
an han zir chawa thesis ten han ti chawa enge mo chen nuwa an JRF kha SRF automatic in son sang le china an deal ve an ti fe nu khan e deal zo mo kha khanita a teng chuan in poisa khat lemin an lo dam ve le ta hleka khan kha zirlai chen khatan chuan a thlak len om ve thin ani zirlai tam per hi chu tam ta ki chu hausalem lo zirten lo ni ya da chuan khan kha ei dong ve thina thawe khop mai he university in khatyang program alo nei kha ti chuan language lama lu dai tiang kha education policy akhami azirna tuang pa ngai shim chu PhD teng kan han soi zo ta a tun kan NEP thar a hian 2023 a hian mani nam chong war tur ti kha an ron choi lar fiu ning ka ria kha destination khan agan wadia chang khan tran tur itia kha chang khan classing sa thlenge mani nam chong han ti la mother tongue ani chu mani nam chong ani folk hero wa mani nam mother tongue hi classing sa thlenge mani nam chong mani pian pui chong mani chong man tur ni a recommend ti etai chuan in Paul riat le achung lama po khan a thei chun la ni se ti khan ta ama se kha a thei ngang lo chon a lo bera atlem bera Paul nga thleng tal chu ni tu la ni ti grade 5 mo class 5 theng ti chuan I heavy subject har de bi kan ti science so te te pe hi chu a textbook ate po kha I kan bi home language mother tongue khan thei sela ti kha du thu sam ni ta chu mi ala thei lo enge mo wang alo thei lo ni pon zirtir tu ina kha bi subject ava zirtir na no pang ava zirtir na tala khat mother tongue ala ni tu ra ni a textbook kha thei lo ma se ti na ni chu mo ani chu a thakop mai ti chuan class 5 thleng khai anti ta chuan in Hindi le English kha subject kha atil lo hrim remote mai dawn mi tina mi tel don chu china kan soi I te ngai da tu me a chon English te khan va thiam lo mai du om ve ti kha au mai thei ta sap tong te tu la ya chon poi mo a Hindi te po mo I ma se khan china kan soi three language formula kan kha he mi NEP a po hian an la mang zel mo let's continue zel tu rita chu da chon chu ni china mother tongue chu a first language tu ni kan tia second a I Hindi tong na huna chuan I English amo MIL tong lo na huna chuan Hindi amo kan ti khabi ka soi thlak char khabi wang English te Hindi te ka chu subject khat angin tho don ti na ni chu mo ani chu ti chuan ni kha phui mo khop maya ei Mizoram English medium school thatak tak kan ti apo hian maths tak khi chu Mizoram in zirtir thi nani a khop mai chu ei MEF kan ti Mizoram Educational Foundation de Paul hi kan nei ve university a khulai kan zirtir tu te ho mo kan professor te khulai mi ho le college strong education subject a zirtir tu ho in hlom khom Paul le hemi research scholar ho po research scholar kan ni cholai tang to kan tel thina e tuna po kan la tel ta khang hoina kan soi piang hen education lam ka thiam ho kan pi te ho leng chu khati ho reng khan mizo ke ni chu mizo kan lo ta mizo tong ti mai tai la mizo tonga zirtir wara hi a education ti ho ber khan an du zel kan soi ho na pi ma chon mo ani chu wara tha han ti zel chu kan professor te pula university mi te ho po khan ani chu ma thakop mai ne tonga in zirtir kha hi chu subject har de bi ka te pe chon mo a thakop mai ne sa pho point ne chulai chon belok te la sa pho point an mani chung ni zir chho zel ta language problem ani lo reng ta Chinese ho te po mo he an phone le ti vel zong a hen Korean ho te po ni chu
a tha khom ngai Japan ho lai kha an chu ti rual in lelam side alo khir le taila heta higher education so an kal chowa English kan man le tho si chuan an hnuai lama English war vak lo a chung lama war le tho si chuan duang tokin sap chung kha an thiam lo nga duang tokin an ziak theilo grammatically a correct sentence ang kha an ti le theilo palang ti launa te om thengem le ngai ingai dan mai mai ni khalai kha chu ti chega swen khan English kha chu subject kha thadeu khan edinan tunan mother tongue zirtir tu ban ti te science te chu language zirnali lo wang khan kan thil in zirtir era ke di po kan zirthin lai khan min science min zirtir la kha English a min zirtir khan I changchon bizo te poran sai thota English a min zirtir khan English a min ti ma sol em kha om kherlo me the chu a chon English subject kan zir bok a khan kan English a kha chu enge ati ma sol so kin re ke ma chon chu wang chon heta science subject te math subject te bizo tong amo tong ma ni tong an lo zirtir khan ila English subject amala ron chho tur tho tur ra kha ati chiat pha chu karing lem lo ke ma chon mo achan chu thattakin kha an zirtir tho chuan English ka chu engkim ta khan grammar te chi sang kha English thiam tura poimo kha chu kha subject a khan English subject a khan tho chuan kha thattak an zir tho chuan tinani chu mo chitiang bokin Hindi te po khan eng chu ani chu ole ti khan a khami chungchang NAP chungchang chu an zoi zo kanin zo ta ngai taila chuan tuna chun ngai dan lam zong khan han her taila a thain ka ria top na a top lo nei do chodon taila NAP 2020 kan mang cho don ta ni na langa chuan tuna kan man make NAP 1986 te ko thori commission na an recommendation cho pol tenen kan mang kwal vel te na ni ta tu na hian a khoi zo khinge nang ma khir danin thazo kang mak pe don ta la khoi nge ti pe thazo kang nia shet thiam har khop me a thazo le zok lo tu pati chu I a khoi zok ka po hi kan kalpui dan kha thatta kan kalpui chon a maybe a practice la ya kha ding chu khalai kha poimo chuan ka ria ma ro chu I tuna enge nga tinge I tianga athara ron le na chan ti chon tua kan man me kha thatok lawan mi thiam sang ten anan in ron kho ma tanga ron ti chua ani wa khan thazok tura ngai chu ni ta khot me ang chon tuna mi hi chu thazok tu ni china kha college kan dan chu chang ate po kha a kong khata chon ni ta sela I khami certificate chho zela te mo a that lo na ti han soi tur chu ka sa street lo kan zir china chon thazok don lo mi ka ti deu ni ni khovel lo chang kang chho zela thil thazok kan mi thiam ten an ngai to fe renga tiang chuan NAP 2020 hi alo piang ta ania a thazok tura ngai la lo khir potila a tho me chuan eng tika nge hi an implement an atak kan man thei hun tur hi kha chu soi thiam har kop mai am man hun tur tak hi chu mo hemi NAP 2020 hi intiga nge implement ang ti se thiam harang ben kop mai education a hi hemi zirna kan ti bi ka hi I India ra ma hen I concurrent list kan ti a khan atela wang hian I union le kulam central le state ina thu nei na an nei ve na mo I kan tha thiam in ka ringa kha khani wang khanin implement chungcha te po hian I state sokar state sang din mun azir kha ani tel dona wangin I khala kha ngai poimo tel tho ngai dona wang khan tun le tuna tun thu ta han ti ngal zung thek chi chu ani kherlo mai the karin da ni na economy a hung le don economy kha hung lo thei lo ta change an rup don ta ti na ni chumo tu na ron ka khan ram chung economy te thil chi sang ka ko man nga don si so ma chon thok le khata hi
Kawmna amo nakum te pon mai thei hatia di thut thei ka chu ni lem lo mb aneng lo an sang ni som thum vision deuh zelangin ankal mb hi entinan recommendation sang tura kan sei lo wa te po khan I thil achieve turani tia an sei ho re kha sang ni le som thuma chuan mb hi ni man to se ti an deuh zel kha khani wang khan ata tol dewa kal min kal tir te tu poi le tu tu mani la ti khal thut thei lam chi chu ni lo policy chu achan chu 1986 1992 one revised po khatun thenga kan laman 10 plus 2 plus 3 te po he ta kothari commission 1964 ra anti date to kha anita chu wang chon company khata ti zung lam thei chi chu ani kherlo mai thei adi khom mani lo nangin amo tuna high school teng te po kha saklen wa ngai don ti kha chiang ren maya India ram pum puyang Mizoram remote te chungai toila ate ni India ram pum puyang a chuanin a harsa lenga tuna COVID-19 ina minti buai wangin India economy atla chevio ti bo country a chu wangin chuti thuta han loting chho han ti loting chho thei ngal tur chi choni lem lo ni in na langa amai ro chu ni jin ama kan soyang kha mitin hong ani wangin hei hian mitin ril ru alwan sa a chen kha chuan na kuma ran khen kan mang tan don me em ni ti han zo tamai mai te po kha a om the ni kha po kha mo lo ve tunan ron soina sa si a ole tun trumatan chuan do tok tamai la a thange thir tu te in lok pui nge kan be se kan lo me ke pon lo me